محمد امین ji kanala Rûdaw îro şandek ji Wezareta Navxwe serdana kampa Holê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê kir. Niha plan çi ye? Wergirtina kampa Holê yan tiştekî din e? Pirsa duyem derbarê komên çekdar li Efrînê. Ewlehiya giştî dê li Efrînê bi tevahî belav bibe, çarenûsa komên çekdar li Efrînê çi ye? Her wiha hêzên Tirkiyê ew ê derkevin yan dê bibin bingehên xweceh li Efrînê. بالنسبة لموضوع مخيم الهول كامبا هولي بشك جري كفتنا نابرا سروكايتية كومارا عربية سوري وهيزن سوريا ديمقراطيك ده كودفي كومارا عربية سوري همو دفرين حسكي ورقاية وربقرة كامبا هولي وينو كبريبا كو جهة درخستنا تندي وتروريبا ليوي ببا جهة نافندا چارة سركرنا جواكي يا گشتي مالبات قربانيين داعشينه اگر كسك تفلي نافا داعشي بويا چگونه هفجينو زاروكين وينه اف یک دبه سدما درکتنا تندی او ترور که بهتر جبروی دی با آوای کدن چار سری هبه او مالبات و تکلی نوا جواکی بین کرن جبوکو وگرن وکا ولاطین برهمدار لآلیه دن هیزن آسایشا نافخول عفرین بلاف بونه هبونه که مزن وزارت نافخول عفرین هیا ام دبینن کو پرزگریه که جسادی شیست کم بونه او امکار لسر نهشتنا پرزگریه کاندکن درباره وان گروپین چکدار جی او گروپ تفلینا و وزارت برفانی بونه او وزارت برفانی بریار لسر بلاف کرن آواند ده او نها نگروپین چکدارن او فرقین لشکری ین لنا وزارت برفانی نه درباره هبونا بارگه ترکیه جی او گریدای ریکفتنا نابرا کومارا عربیه سوری او کومارا ترکیه ده